Start question numbers and he some rupani na kan kalang zoturin members on to pulal sanda maral te lo somang who speaker start question numbers and he some rupani na ka Zawhna chu a Mizoram state capital hi Thenzawla som tumna aomem b engchen nge mala na Lengpui ani to tinie le chang turin urban development and poverty alleviation department chang to minister who ke sab dang lo somang who speaker members tak pulal chanda maral te Zawhna chhanna chu Mizoram state capital hi Thenzawla som tumna aom lo tinia Zawhna panina chhanna chu state capital son tuma malak na aom lo tinie zo belna zo turin zo no nei tu pulal sanda maral te lo somang who speaker kan sarkar hi kan malak na kadit siat puiton lo deu nge ni ti kan zot masadwa ta chuan I phalna in lekha kan nei te hi tlem he house information ta na phek ka duwa tin na copy po nang bangai phek ka du chela tela kan chief minister in ni som pasari January sang ni som ni pali chief minister ani atangari lo te a khan prime minister hena do letter aziak a chumi a chuan pu speaker aizol khopui atot to lutuk awangte infrastructure residential te har sa tam tak awma wangin atop tar hi kan share mege to ease this problem and considering the potential that Thenzawla hold a proposal to make Thenzawla as a new capital city with a scope for expansion to accommodate population at least 10 lakhs has been formulated at the sumile kha dungzui chi chuan Mizoram House Residential Commissioner Garima Gupta in nisom pariat mar sang hi som ni le panga Additional Secretary Ministry of Housing and Urban Government of India Mrs. D Tharane na hian sanction of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from Aizawl to Thenzawla Mizoram ti aziak le kha subject ani khatiang che thokhan Central Sarkar Ministry atangin Sima Rani Section Officer Amrut heianin nisom ni pali April sang ni som ni panga Mizoram Residential Commissioner hena khan lekha ron pele in state capital Aizawl changa Thenzawla sonna turatana DPR siamatur paisa alpek thu aron tilea who speaker chu tiang che tho chuan Garima Gupta khan Mizoram Chief Secretary hena nisom ni panga April sang ni som ni panga Mizoram capital Aizawl Thenzawla sonna tur poisa unpack thu aron tar lang le chu tiang chia chuan pu speaker apoi mobile chu anti sual yang ti hi kan Mizoram Sarkar under secretary UDNPA in director UDNPA hena nisom ni pariat April sang ni som ni panga hianin DPR shifting of state capital from Aizawl to Thenzawla an hu thu akhil leni chu tiang angte awm to nuwa chuan pu speaker press note Directorate of UDNPA in Ron Siama chumi a chuan capital senator project ni om in tun haya soya oma hei hi sarkar lai pui tanga lekha ka lokala zia sual pal awma wangin sarkar lai pui zia sual angin kan soya kan state sarkar le khapoi mo zong zonga a in zia ka veksia a khoi la ya khan nge sarkar lai pui da an zia sual a bulletin lai kan chief minister do letter reference vek hin ya hei hi kan UDNPA minister hian a hriam ti ka zote le zo bel zo turin members on to puti lal Lengpui lo somang who speaker kalome Aizawl traffic te atota tuna kan UDNPA minister tak chhanna khan Thenzawla state capital sonnatur aom lauti ania chuti rualin tuna hian sarkarin aram sipai chhuahsan hi
eng angin nge akal pui don ti hi mi pui te po an beng ver zong hin in ka ria he hau sa hian sarkar in ma alak tum dan hi kan la ngai thamu mal che lova UDNPA department hian eng angin nge ruwa man na asiama eng tika nge bul tran ani theyang nimin lam te khan MLA te kha bul tran na tura khan sawm na te kha kan han muwa khang ang kha chip chiar jok davin min han tarlan sak them ti hi ka Zawhna ni e ka lo me le chang turin UDNPA department chang tu minister pu ke sab dang lo somang Who speaker hello me leader of opposition sawm tak pulal chanda maral te na aron zaw bel na kha correspondence si sang khan nia ne ke ni tan po khatiang kha thil tharan san palova tika nge ni sei so chiam om to kha correspondence a hianin khulama mi te adin mun poi mo tak te pon niang an lo hriat dan le an lo ngai dana chuanin aizol capital Thenzawla son tur ang ria ka ngai na kha an lo nei lian hle nin na langa ten ming han tar la na te po a han soi chuak tu ho ba kha chu kan officer te jinga po a chin chang hrel tuk lo te mai la khulama tanga local te ho kha an ni de umol molin ka ria atir lama chief minister in diowaron aziaron tarlan ti te po kha ani e enge ni eng tikamo kan house leader hianin ala soi fia thein ka ringa tin asoi to thin dan kan hriat dan chu capital aizol capital tot lutuk ti zia nan Thenzawla hian khopui thar PCT ti indinila ti hi soi kan hriat thin dan chu ani e chuanin soi fia hun rem chang te ala om ta ka le kan house leader in la soi chunjam tur angai ila lunglei west bial2 putilal Lengpuia Zawhna kha assam rifle chhuahsan ram hi hman dan tur chip chiar hi hausin kan la hremu mal lova kan hriat chin hetlang kam deva kana hian concerned minister hian in a soi fia them anti khania soi tura tam viau maya an hunin min dai lo le pe kang ti te kan lau deva chu wangin ka style pa ngain kan soi zung nge hey some rifles so san ram kan hriat angin aman dan tur ngai tu kan house leader in soi fo chief minister kai hruaina in advisory committee din ani voi tam tak kan thu khoma party sang ai o te NGO ai o te ten social activists all sang ai o te ko san ai o te po an telani chu chuan heram hum hal dan tur le man tang kai dan tur hi an rail thina kan Zawhna siam tu khanin UDNPA in engtin nge man dan tur arwah man an tia UDNPA hen arwah man ani chi alova khami advisory committee na arwah man dan kha executive in UDNPA department hi ruat anni zoka master plan te lo siama a detail decision om to sa hanti moi han chei moi la ya kha a department lamo purchu ani devani ti chuan amma saberin he huna hian heritage value nei chi sang alo oma tin in tak lam te pon rotna chi sang an han neya amaro chu in tak tena an rot zong hi su hum hal vek don chuanin zuwa tura pui kha tam na tuk dewa chu wangin negotiation te po oma heritage value nei tak hote lo hi chu then fai hi khopui tan le ame pui tan po amoi zo kin tang kai zo gang ti rotna
au ma wangin heritage value nei mun ni khata han hum hal tur chu aum te me umaya quarter guard ti te lock house ti te chu mi ba kho zong han phua bel tun naya han sak bel ho te hi chu thiet tura ruam man ane decision omania nimin lama kan soilan ang khan chu na chu tho le ni a hian han tho tran tur ani nge ya kan action tura hi a historical maya chu wangen pui thu takin hlan ila ten sarkar tan po le ram mi pui tan po mel lungpui mo takani wangen uluk takin kan chief minister hianin loans nge sela thangati roman na oma wenlama chon somna anong po vek thei tura kanen beise ani tisuan ahum hal tur bak khowa chu ani dan tur anga hanro man zenianga poi mo berle mi puina kan nga lel chu kong pui hini na langa chu wangen treasury square le bazar bungkon in car kong pui kan nei sa ki koi tak a then lai zim tak a then lai zau ve deu hi enroll tlang paper tin kan thret thiam zong in fit metar han ti hian in a tet mel thina fit kan tianga fit som nga ve la zawin lai tlang phei tur ane chu fit som nga ve la ni phei theu kha chuanin a ki koi po hi nasa takin alo mar deu pha anga chuanin helaya traffic tot le I ve la hi a chok jang khai tura angai ani a chulai helai bera traffic alo thol deuh chuan a adjacent a chim lampo a mar lampo a pot chak deuh tura ngai ania hei han sui zau de vela tun naya kan PWD ministerin abanan vai tak nuwa kongan mam nu hian kong zau chuang mi lo po hian traffic jam hi atiziom tlat maya chu ni dina kan mu ania chu wangin helai phei ringot po hi treasure square le bazar bungkon in ka ringot po hi fit som nga vela zaut le mangil deu mam thatakin han omsela chuanin aizol khopui traffic hi ati ji pha ngal turangai ania chu tutholianin kan CM tongkam takin tutholianin tho tran ni jing dar sari le chan vea treasury square tang hen lai tran tu thole ni kati solpal thole ni som pasari jing dar sari le chan vea hian treasury square tang hian lai tran phei tur ani chu tisuan kan rolo omle chu mandir ani mandir hi helaya lo mang mek ten an han khokhir an han hau viu na in asam rifle na min lan ram chunga mi ni miu maya chu wangin chief minister he tang na sa viu maya central lama te alo zuk nor na sa tison tu na hianin sarkar lai pui kan ho tu te po in suan chua an rem ti amero chu suan chua na lai tur taka hi heiram kan han jong me ka helai hi thiang em kan han te thiang lo an ti ze maya suan an jong kan jonga ato pa kan beidon tak vai chuan da na tur hi kan hual ru deu thomani chu wangen engti kum poen khoya mo chuan son chu an shrimang te chuan somi mandir hel tu kantin kual kan ti so ruaman dan chuan so aya zawin metar sari velin chu sa fit som ni pathum na azaw velin tian atlang pheyanga chumi le kong pui in kar tu na mandir mun pheya sonen mi pui te kho lai len na lai kho lai len na tur public park siamani anga chu kan UDNPA lamten alem te po mian entir to anom mel khop mai ten lamul hi kan man tangkai dan kan thetlang theva tuna hianin agras hi thadeu mai kan nei thina kha kan mangrim boka alo mam alo nal tadeu hiala chu wangin tun laya
an grass artificial grass thaber chi in thak tumani tichon lam mual pia assam rifle cinema hall health minister pirin puite hovina an nulat laya an cinema en na china kha khalai kha tisona zau theyang berin parking atan siam tumani chuan chumi parking chu ruaman dan china chuanin chhong thum tal parking ni sela car hi azatel mai ne lovina sang tel lengin parking lot siam ni sela ti ruaman ani chumi chung chu mun ringa han siam thei chi khani to chuan lo wangen a chhong li na vel chon kong pui a lo zol to do na chu kong pui zol a chuan hall lian pui mai sa ila ti rot na ruah man na a om ta chu ruah man na rual che chuan vana pa hall hi sak thada lo ngai to nen a mun a jim lutuk nen hei kan hmua a ban na khada ni ringot maya chu wangen a mi hring kan leng tlem box sia salai kan hall sak thar tur chu mi hring sang ni leng zet zot ba ka mi hring zanga leng za ni leng ti vel hall ate zok te kha ala leng thei zel do na chu wangen parking lot chung ani don box sia tangkai mem do na chu hall pui bera chu vana pa hall ti in wa ta zokila helayem kan vana pa hall hi chu vana pa hall mun hlui ni in man na tangkai dang zon ni ta sela ti in ruah man na oma alem nen alem che thei nen 3D nen ruah man vet to ani ten public mun poimo ani dona lamola omanga parking lot cha omanga convention center lian puya omanga chung chuan security ma modon chu wangen salaya tlang bok pakhat sa chu police duty na munatan siam ni sela ti ania chu tu na han rom han dan tlang pui chu nia chung zong zong pia lama chuan a mun zau zok lo tu tur chu green area mun hring ani dona lamual thlang lam le tlang bok sang pangvel hring nuam takasiam ani anga lamual thlang lama chuanin ngo nuaya kalkong nuam tak jing tlan vel tena exercise an lak na tur rem chang siam ani anga chu kong zau ve tho ni sin ma se motor lu theilovin ke chawakala exercise han lak vel nan ne han leng kho thon nan ngot nuaya kong nuam tak han ra zo ra adu deu te pon yang chu khanin mun nuam tak siam tum ani bokane chuan negotiation ti ngai hanin biak rem ngai tlem chu la oma in biak rem palai hote an fe chok meka an fe na china chuan kan lom hle maya mi puiten le a then chu ko hran te pon nia chung chuanin mi puite ta na tangkai tur le thatur ramina mamo khopuina mamo ang chia kha chuanin an lo ril rozau takin an lo dong song zel ti kan ria alo mom tak zet setani chuan helai sam rifle mun chhuahsan ta ka hi mitinin kan ngai tua kan vm tlanga private in emo tu ten emo ham thanan thu nei tu ten emon mangang ti kan hlau em tlang veka kan thik thu po a chetlanga chu wangin tu na hianen mitin huap committee khanin khatiang khan an relta ani chu wangen hemi kan pe thei huna hi chuanin aizol khopui po hi ahmel adang lam to ranga tin a cheng te po hianin mun limom tak kan nei thei phadon ni ten alanga chung aya chip chia chu han soi tu ro ma se zona chang kan ni mi maya aya chip chia khachon kal lo wela change speaker lo me
bolia tu tuisen kha tu zo dang ni kha Who speaker ka Zawhna? bolia tu tuisen kha inti ngei zo na kha Who speaker bolia tu tuisen chhuahsan in kara khwan lui a oma chu lei lo na om si lova session ma sa po khan ka zo to hi min do sak thengem tin ka zo kan lo en don nia ti ani a min lo en sak to em PWD hi min do sak ram theim ti ani kan tum don ya kan ena kan zira amaro chu sum le pai te kan duanga lom lo vai kan latran thelo mai ni no pu speaker ka lo pu speaker a Zawhna panina kha ka sei le don miang o nge Sipir tlang tru andar manik via rolui hei hi PMGSY konga PMGSY mangin he kong hi min lai sak ve theyengem ti le rang te tu chhuah thum hi PMGSY kongin min lai sak ve theyengem ti ani kan lo ngai to don ya business dang kan kalmain thunoi ti mai la e thil han soi fia tur kan ya hei ka ma in tiang ur mai hi kan muanga khulai do kana pok kwan table khol kan mu bokanga e hami chung sa hand statement iti mai la member tengen naka le shetir na po ani mai nga han serik du kan ya Start question diary number sang khale za somnga pakhat na balot nuwa number zali le pangana puram thanmo member zom tak is the PBL twin Rural Development and Administration Department a Zawhna hi Zawhna house table runda chu ani a he Zawhna pakhat chhanna hi phek sang thum zali somnga le pasarini Zawhna pakhat na chhanna ni Sumini wang chuan member zong te hanin semvek kha ahar sa a chuwangin party tina kan secretary theu te a copy copy khat kan pe a tina zo tu copy khat an pe a house table a lay tour copy khat a oma tin speaker copy tour tin office copy le library copy nen ron submit mai turing ka tia member doctor na copy kan du chuan neva website hei hi member te kan melchet po tool vionga mizo.neva.gov.in a oma a Zawhna hi Sarkara Rural Development and Administration Department nuaya na thote a nuaya mi ang hian min sil thayem tiani a e na naming b na amount c na tan ni le na tho na zo ni tur d eng scheme nuai nge funding source e na tho dan le thok tu tur thlan dan open tender more restricted tender amo departmental amo work supervisor amo F na tok tuming contractor ming le address ti ani a chumi chhanna chuni lai mi hi post speaker kumni chungin kan thok nem lutuka a cha dewani no kamero a tholam khasin in sung lo ula a report dan lai khani ron ti ka tu ma chu a thok mol ro he ai cha po hi omzel ro se pelo ti chuan neva website mizo.neva.gov.in a oma adu apiang tan download theni a member ten kan endu chuan kan lo en mai don nia tun nuwa member 2 zo na le zo donin tun tu mi ang chhanna sei lutuk a chan ngai om le ni chuan a hard copy in peto lovin ama ka soitak neva website atanga download mai turin kanin ngen to don ani
ole kan minister zom tak ten an demand ten ron submit ta sei ho na kan nei chanang hun eng kering kan pek leang minute som a chamayem minute som minute kwa heta changa warning bell minute som final bell so minute ni kha final tak oh kanin tele donia chuan tunga han sei ma sang le member zom tak pura ba ro moi roi te lo somang post speaker kalome hei vina kan minister te pani pu wanlal hlana le pul bil chanzovate demand kan soi ho le theitur hi lomom hleng ka ria a soi ho phurom tak te ponin ka ria a izara soi ma sapera kan tan te po hi kalom hle ni post speaker a subject lama kan lu ma lokin kan ho sa hian engemo kan engani a treasury bench lama ni mo minister lam te mo kan host leader te mo thu an han soya thu diklo dot ti chiang tak kan lo riat kan han lo phara kan han lo soi ve hi thu diklan nan he ho si thu diklan nana tana he host tangkai tu ni te hian al langa chu wang chuan helaya hian riat fia lo wanga thu dik mang lo soi te mo engemo intention thalo wanga thu dik lo soi te po khalo om thei thawani a chu wang chuan thu dik lo soi hi ho sa hian om lutuk ngai lo tun malamin tun lai hian para chuang ta moti mai tur te pon di deu na lai hi oma chu wangin thu dik lo ti kan lo riat kan lo point of order te kan lo tia kan lo soya hi war dewang uti hi kan rot tlat dua a chan chu he hian kan ho satang hian mi point thu di kan riat pha theng a ti te ngai to na omani ti kha ai thu phai chu nia kan soi masalok du ni ole revenue minister zawm tak pobilo chan zowa demand chung chang hi soi tur tam taka oma tam tak te pon thokan ti kan ria a pani khat lek soi kan du chu tun naya private member resolution mangin lengpuya ram in lak sakle in pek chon chung changa felhel oma hriat na a oma mi puya poti ti tam maya chumi chung changa chon private member resolution a oma hausa kan soi howa lungrol takin lemati danglamin private member resolution kha pass ani a kha kan resolution pass te kha eng tin nge department changtu ni na laya zui zelani revenue CBI lam te hian a case kha ti mela three to and register to em ti te kha ke ma ria cha kan ni mai piala ma mi pu ria cha te pon ni in ka ria lengpui ram faldona file put chhuati te kha oma kalam kha chu ka thui lova file kal chak dan le approval le process an kal vek kha chuan a thlok kwal vel mi ti mai tur kha ani na lai oma khati taka khatiang kha subject tho kha CBI na chui chak dan ko nga chak zo ka nor thei dan po hi om thongem o ti teril ruwa oma mi pani in anglo tak ne na cheng vai bel se za somriat pariat chuang anin ka riak seswal mai theya post speaker an account na direct han transfer tup mai kha khami tur khan khami thlen theinan khan a phur at chun phur le ti riata a rivut mai khan ni a chu wang chuan khang kha akal zel dan sin hi riata chak om le mai chak takin kal sela kan resolution ang ngei khan ti kha kan rot du'a tin DC ti te pok haria kan minister zawm tak pok khan DC mo purna ni mai han ti lek te pok kha oma tunge DC ni lo ti lam kha ka soi tu mani lawa DC khan sarkar mit maile sarkar thu nei tu te du da ne mo shelo khan heng thil hi an til lawang ti hi ka rin da na ni a chu wang chuan mo phurna lak ngam hi poi mo ti kan soi dua kan no pan lai te hial khani toin ka ria doctor e Thenzawla kan speaker zawm tak te poni to thin kha education minister ni lai khan a department MBSE matric choice on lika anan chuichian khan an pi on te sing mi pakhatina alo tili khani ni a hriat ani a
kan education minister Zawm taklar tak ming thatak kha moral responsibility la in abang len ning ka ria chu wang chuan Lengpui til hi a serious ma sum involved potama a corrupted money a corrupted fund chin po hi a sang farani ani tu ne la sum lut lo chin hi chu henga hian sakzo ka po zia fa tha ti kan soi duatin tun sarkara hian pu speaker RTI le sarkar ho tu te hi an thuain anglo RTI chhanna le sarkar ho tu te thu hi ain ang RTI chhanna le sarkar ho tu te thu le la hin anglo fu mai hi amang an thak khopin ka ria he Lengpui land scam kan ti mai chung changa po hian kan host leader le kan CM Zawm tak khan SIA khaza somni MNF fun laia pek chuan dia order atimela copy po document po kan e ati lai khan he ke po ka kol rana revenue department ina SIA MNF fun chunga an pek chua kha som parukani ti kha RTI copy kan ton dan hi ani boxia helai thu in kalvel thina po hi sarkar efficient tak sarkar administration thatak ekal phung hi chuan chi alo tin RTI hi minister approve lo chuan pek chhuat to lo RTI chane pek chhuat to lo tur ti deuh te lo ani ome hengang chi te phei hi chu RTI kha chuan thu dik sa kha RTI a chuan thu dik sa kha pek chhuat mai tur ani a chang tu khana ngai dan po kha asoi thiang lawa ngai dan po kha soi tur po ni vak lo mina an ron zona kha thu dik sa manga chan mai tur ani kha ta khan tu approve le moi han ngai kwal vel tur chi po kha RTI principle a chuan ni lo in ka ria laya RTI chung changa kan official te kan khap bet deu thin ne lang te po hi aka pa deu na soi pa nan kan mang duwa laya SIA for land acquisition ram la tur hian revenue department lo hian exemption te hi an lo pe chuak thayem ti te po hi ni ka Zawhna ani tin transport department chung changa kan lu tanga pu wan lal thana department poi mo tak ani ti kan ria MNF sarkar lai khan he ho Zawm taka hian ZPM MLA lamatang khan drivers pension chung changa khan private member resolution khan ron puluta han soi rotwi thiam khup maya ke po treasury branch lama ka thut ve lai ania driver pension bill emo drivers ten ham thatna thazok o taxi drivers ti turani taxi drivers ten ham driver shim tu zok mo ka thian ten min lo correct driver shim ten pension an lag na tur sarkar driver ni lo private driver ten pension an lag dan tur resolution an rot putlu te kha anang sarkara takum khanna kha chuan la soi suak lawang an la dan an la siam me kan yang te kan tia kum ni chuang sarkar to nuwa hi chuan driver pension bill te hi ron putlu kan bai sei khop me tun assembly session a po hian cheng kolen kirtla ang wang khani tamaya are ta wanga heng te hi kan minister hian me soi fia saksela drivers pension bill te hi ron putlu nai an tu mem man po sei me kem ti te kan zot du ani member Zawm tak pulal ram lian apa puya somang pu speaker kalome kanin mon deuh thina chu wang chuan ding masa hian tang mai ange e voina hian kan ngai thlak tak ang khan demand pani an soile don ani pubi dal Thenzawla an minister Zawm tak chan department lamatang hian soi masata ila hey land revenue department hi ma sawn na tun sarkar kalme ka hian lomom tak mai kan hua tun ma department malak na langsar nia kan khiat lem lo ma se aru ka buai tak thosi department ni thin kha sarkar kalmek timing thatu ti mai teang kal phung thara ani zia pholang tu department poimo takan ni chote hi lomom ka tia achang tu minister na tui chil em phim mai po hi alom omin ka ria ten kan soi thina he tu naya te po ram buai kum
enge moza chin fel theilo om enge mote chin felan nia abik takin zoram mi puiten kan lom pui em maumual haram boy nam sipai masate lo omna nu le pa te poin lo chin fel pui theilo ram boy te po tu sarkar thara kan minister hoba chin fel pui ni te po hi lom om le in ka ria heng te po hi lom tu soina tur ni in ka ria revenue department chung cha kan soi hian nia kha kan member zom tak ma a lo soi tu kha purobat ro moya ha talova lengpui ram hi kan soi chuak vele thina enge mo zong chuan mani apo resolution a kan soi rep to a hemi chung cha kan soi chuak le thin hi kan ti fel to moti na kalain party pakhat chunga enge mo leadership crisis omdewa wanga tu te mo kan ho tu ma sa he hau sa thu zui ve ta lo te mong lim tu ma zui ngar na te po hi a ang to ma zo ke mo ka tia he tiang te ani phe chuan party pakhatin an mani huang chunga lo in chin fel mai atan a thaing ka hia ti chuan land revenue chungchanga hian minute la he kal chak ang reng sia kha resolution kan soini pokhan ka soi to a list chungchang le apulunga hal tilai hi soifia ngai in ka ve tlat maya ram private ram kha min alei chuan apulungin alei phot danga sarkarin alei ni point heta anstar zona chhanna po khan li siam sangani to em te anla dil lo anti stamp duty te po pek ala ni lova ma second soidan hian li sa te po hi season ni kumlama pe ka jon hralang hial soi kha ani a list hi hral ani lawa ho ani a sarkar ram te ko ran ram te NGO ram te hi chu tax hi private lane anga choi ani chon asana wangin list ta chon atlo mani tunma chon land donation nan ti thina land donation angin akala awai khat deliver na cheng sang khatemo an soi maya ti khan tax an soi to lo ni masel list ani chon kumtin tax kha choi ani a chu sarkar ram ani chuan tuna hian Indian Air Force khan lo lei tlangin local tang tereng pon list khan dil nge don sarkarin apulungin kan ralawa lising kan pedon ani tilam makha chu ani lo apulungin an leanga chu tarang chen list siaman ron dilanga list chau turani tilai hi zoram mi puite pon kan thia ta thain karia tun kan sarkar hian sarkar ma sakhan apulunga ralan tuma keni chuan lising kan pedon ani antia list pek tur keni pek tur ni lo an lo dilanga an lo dil nuwa list ti sak tur ani ti chuan kumtin rent an chawayanga helaya private land ni to lovin ale tax apo aniam don to ani tilai ka kan soifia ve him sim thain karia tin